Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin mu rukerera ahagana saa 10 kuri uyu wa kane yatangaje ko ingabo z'igihugu cye zatangiye ibikorwa bya gisirikare mu burasirazuba bwa Ukraine. Akimara kuvuga iryo jambo, ako kanya hahise humvikana urusaku rw'imbunda ziremereye ku murwa mukuru wa Ukraine, Kiev, no mu mujyi wa Kharkiv n'ahandi hatandukanye muri Ukraine. Ni ijambo Vladimir Putin yavuzemo ko undi wese uzahirahira yivanga muri iyi ntambara ngo azabivanamo ingaruka zikomeye cyane kurusha uko n'aka kanya byatekerezwaho. Ku rundi ruhande, yasabye n'ingabo za Ukraine ko kutifatanya n'ubutegetsi bwaho muri Ukraine ngo budatandukanye cyane n'ubw'abanazi mu gihe cya Hitler. Ku rundi ruhande, ntabwo byatinze, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden nawe yahise atanga amabwiriza ku ngabo z'igihugu cye yo kwerekeza mu bihugu bya Estonia, Letonia na Lithuania hafi cyane ya Ukraine. Ariko yongeraho nanone ko ikizijyanyeyo ngo atari ukurwana n'Abarusiya, ariko ashimangira ko zizagira uruhare rukomeye mu guha abanya-Ukraine intwaro zo kwirwanaho. Joe Biden yongeyeho ko iyi ntambara itangijwe na Vladimir Putin muri Ukraine ngo ishobora guhitana benshi, kandi byose ko ari Uburusiya buzabibazwa. Muri Ukraine ho hatangijwe ibihe bidasanzwe n'imikwabo mu gihugu hose. Bahamagaje abahoze ari abasirikare bose kugaruka mu kazi. Abo ngabo barabarirwa mu bihumbi 200 baza kuyongera ku bandi basirikare basanzwe mu kazi babarirwa nabo mu bihumbi 250. Ubwo bose hamwe baba babaye ibihumbi 450. Nguretse ko bisabye nanone ko abahawe imyitozo ya gisirikare bose hamwe bahamagazwa, icyo gihe ngo bashobora kubarirwa muri miliyoni 1. Bakaba basabye kandi n'abaturage bose bafite hagati y'imyaka 18 na 60 kwegura intwaro bakitegura kurwana n'Abarusiya. Uretse ibyo, mu gihugu hose aho ngaho muri Ukraine hanashyizweho ibihe bidasanzwe nyine n'imikwabo bigomba kumara iminsi 30 uhereye kuri uyu wa kane. Basabye kandi n'abene gihugu babo bose babarizwa mu Burusiya kugaruka iwabo muri Ukraine. N'abanya-Ukraine bose hamwe babarirwa muri miliyoni 3 nibura babarizwa kugeza ubu ngubu mu Burusiya. Mu buryo bwa gisirikare, byaba mu mubare w'ingabo, ibikoresho by'intambara n'ikoranabuhanga rya gisirikare cyangwa se nanone ingengo y'imari y'igishorwamo, Ukraine iri munsi y'Uburusiya nibura inshuro 10. Nubwo biturutse kuri za misile n'indege bagiye bahabwa n'Abanyamerika n'ibindi bihugu bitandukanye, nanone ngo batabura kugira uburyo runaka bihagararaho bikanatinza cyane ibikorwa byo kwigarurira igihugu cyabo cyose ku Burusiya. Ariko ibyo kuba batsinda intambara nanone byo ngo bisa n'ibidashoboka mu kurwana n'aba Barusiya. Ku rundi ruhande, leta y'Uburusiya kandi nayo ikaba yahamagaje abayihagarariye bose muri Ukraine n'imiryango yabo ngo kuko basanga ubutegetsi bw'iki gihugu butagikora ibisabwa byose mu kubarindira umutekano. Ni intambara yeruye isa n'iyatangijwe kuri uyu wa kane. Abandi rero, amahanga bo barakora iki? Ako kanya n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wahise usohora urutonde rurerure cyane rw'abategetsi b'Abarusiya barimo Minisitiri w'Ingabo General Sergei Kujugetovich Shoigu, kimwe n'abandi bayobozi bakuru b'ingabo z'Uburusiya, umuyobozi mukuru wa televiziyo Russia Today Madame Margarita Simonovna n'abandi baminisitiri benshi muri leta y'Uburusiya. Inama y'umutekano ya Loni nayo yongeye iraterana mu biganiro bigishakisha icyakorwa ngo Uburusiya buhagarikiye intambara kuri Ukraine. N'ubwa kabiri hakozwe ibiganiro nk'ibyo ngibyo mu gihe cy'iminsi 3 gusa. Hagati aho ngaho rero, nk'inkurikizi zibanze mu kuba intambara yeruye ubwo ngubwo byatangajwe kwitangijwe n'Abarusiya muri Ukraine kuri uyu wa kane. Ku nshuro ya mbere kuva mu myaka 7 ishize nibwo akagunguru ka peteroli karengeje igiciro cy'amadolari 100 y'Abanyamerika ku kagunguru kamwe nyine cyahise kizamuka, bikurikiranya ku kanya n'ijambo rya Perezida Putin w'Uburusiya ryatangije iyo ntambara muri Ukraine. N'akagunguru ka peteroli kuri uyu wa kane kahise kagezwa ku madolari 104 y'Abanyamerika. Ngo habaye impungenge zikomeye ko iyi ngingo ishobora no kuba intambara yakwirakwira ahandi mu bice byose by'uburasirazuba bw'Uburayi. Uretse peteroli, hari n'amasoko y'imari n'imigabane hirya no hino yahise nayahungabanywa n'iyi nkuru. Hakaba n'impungenge nanone z'uko ngo haba hagiye kuba ikibazo cy'ibura ry'ibindi bintu byinshi cyangwa se ibiciro byabyo bikiyongera cyane. Ibyo bikabamo nka gaze ndetse n'ibinyampeke byinshi birimo n'ingano. Mu itangazo, ingabo z'Uburusiya zahise zishyira ahagaragara mu gitondo n'ubundi kuri uyu wa kane zatangaje ko zarashe ibisasu ku bigo bya gisirikare bitandukanye by'ingabo za Ukraine, ibibuga by'indege n'ahabarizwa ububiko butandukanye bw'imbunda n'amasasu.
bemeje kandi ko baharashe ibisasu bigenzurwa mu buryo bemeza ko bitashoboraga guhusha cyangwa se ngo bigire abaturage bihitana mu ngo zabo badafite aho bahuriye n'ibyo bikorwa remezo byifashishwa n'ingabo muri Ukraine. Ni ibitero amahanga nayo yakomeje kwamaganira kure ndetse no kugaragaza ko intambara nk'iyi ngiyi ishobora kugwamo abantu benshi kandi ikaba yagira n'ingaruka zikomeye cyane mu bice bigari by'Uburayi bw'Uburasirazuba. Ku rundi ruhande, Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky nawe kuri uyu wa kane mu butumwa bwa video mu gitondo abinyujije kuri Facebook yahamagariye abanya-Ukraine bose, abagore n'abagabo, kwihutira kwegura imbunda zabo bakarwana ku gihugu cyabo kandi ngo birinde nanone kurangwa n'icyoba n'ibihuha, naho ibindi byose ngo ubutegetsi bwe n'igisirikare cya Ukraine barangije kubitegura neza. Ku rundi ruhande ariko nanone ubutegetsi bwa Ukraine bwakomeje gutabaza amahanga ngo bakomeze kubarengera babatera n'inkunga yose ishoboka mu guhangana n'ibi bitero bishya by'Abarusiya. Ingabo z'abanya-Ukraine nazo zikaba zemeje ko mu bitero byo mu rukerera kuri uyu wa kane ingabo z'Abarusiya zagabye ku gihugu cyabo nabo ngo babashije kurasa no guhanura indege 5 na kajugujugu imwe by'igisirikare cy'Abarusiya. Hari impamvu nyinshi zisa n'izituma Uburusiya budashobora nanone gukangishwa n'ibihano bukomeza gushyirirwaho ubu ngubu ngo buhagarike intambara. Ibi bihano ngo birashaje cyane ku buryo bisaba gusa kubyigaho neza, kandi ibi ngibi ngo Uburusiya bwabiboneye umwanya uhagije wo kubyigaho neza. Kugeza ubu ngubu mu buryo bwa gisirikare mu bisasu kirimbuzi bisaga gati 13,000 birimo ngese byose hamwe hafi 1/2 cy'ibi bisasu byose bibarizwa mu bubiko bw'Uburusiya bufite bibarirwa mu 6,255. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo zikagira ibisasu kirimbuzi nk'ibi ngibi 5,550. Wakongeraho n'irindi koranabuhanga iryo ari ryose mu by'igisirikare mu buryo bugezweho. Uburusiya habe na OTAN yose bishyize hamwe ntabwo bapfa kwikorereza kurwana nabwo byeruye, kuko nk'uko na Perezida Biden ubwo aheruka kubyivugira, kurwana n'Abarusiya aka kanya nabyo ngo byaba bisobanuye n'ubundi gutangiza hafi aho ngaho intambara ya gatatu y'isi. Icyo rero gishyizwe ku ruhande, igisigara n'ibihano mu by'ubukungu ndetse n'ibijyanye n'ikomanirizwa. Ibihano nabyo biteye mu buryo Abarusiya barangije gusuzugura bikomeye kuko babyizeho neza ngo bihagije. Nk'ubwo atitaye cyane ku byemezo n'ibihano umurundo wabyo wose mu by'ubukungu ndetse n'ikomanirizwa ry'ubusubirizo muri byinshi, Vladimir Putin kuri uyu wa mbere yabanje gufata umwanzuro watunguranye cyane wo kwemera no gushyigikira ubwigenge bw'ibice bibiri mu burasirazuba bwa Ukraine, Repubulika ya Donetsk n'iya Lugansk. Kuri uyu wa kane bwo rero atangaza ko ingabo z'Uburusiya zoherejwe muri ibyo bice by'uburasirazuba bwa Ukraine muri Donbass mu butumwa ngo bwo kurwanya Ukraine mu gihe yabangamira ubwigenge bw'ibyo bice. Ni intambara yeruye isa n'iyatangijwe kuri uyu wa kane kuri Ukraine. Bikaba byemezwa rero ko Ukraine haciye igihe hari igihugu cyarangije kuzungurukwa n'ingabo z'Abarusiya. N'icyo Uburusiya kugeza aka kanya rero bwatinya, ese hari ibihano koko andi mahanga afite byagamburuza Uburusiya gushyira mu bikorwa politiki zabwo uko buzigambiriye? Ibyo bihano bivugwa kenshi ariko bisa naho ntacyo bijya bihindura ku migambi y'Abarusiya. N'Uburusiya busanzwe n'ubundi bumaze igihe bwarashyiriweho ibihano byinshi cyane mu by'ubukungu kuva mu 2014 ubwo bwigaruriraga intara ya Crimea n'ubundi yabarizwaga kuri Ukraine. Mwihangana rikomeye kuri iyi ngingo ku itariki 21 Gicurasi muri mwaka wa 2014 ubwo hari hashize amezi 2 yonyine Uburusiya bwigaruriye iki gice cya Crimea, aho nibwo Putin ku nshuro ya mbere nabwo yagaragaye mu maso y'Abanyaburayi n'Abanyamerika hasinyana amasezerano y'ubuhahirane n'Ubushinwa, banahera ku kanya kuri miliyaridi 400 zose z'amadolari y'Abanyamerika kuri gaze y'Uburusiya itarahombye nk'uko bo bari babigambiriye, ahubwo Uburusiya buyishora mu Bushinwa. N'amasezerano bahise bumvikana neza ko azamara imyaka 30. Nubwo ariko Abashinwa n'Abarusiya nabo bahise babyanzura uko nguko, nanone ni impande zombi nazo zitabuza amakimbirane hagati yabo mu bibazo byarambye cyane, ahanini nk'ubwumvikane buke hagati y'Uburusiya n'Ubushinwa ntabwo bwabuze, bagenda bapfa nk'ibihugu bya Kazakhstan, Mongolia kimwe n'ibindi bibazo muri Serbia. Nyamara ibi ngibi Putin yumvise neza ko agomba kubishyira ku ruhande, akabona ko kubyumvikanaho neza n'Abashinwa yamufasha gukomeza imibanire n'ubugenzuzi mu bindi bice bibarizwa mu burengerazuba bw'igihugu cye.
n'ubufatanye Ubushinwa nabwo bwakije yombi bushima kuba bwararangije kwibonera umufatanyabikorwa utari n'uwo ari we wese Uburusiya mwihangana ridashira n'Abanyamerika mu bibazo by'ubwumvikane buke bitabarika byakomeje no guhanganisha OTAN n'Abarusiya kugeza uyu munsi. Ubushinwa ntabwo bwaretse gushyigikira Uburusiya mu migambi yabwo nk'uko Uburusiya nabwo butabuze kubashyigikira aba Bashinwa mu bibazo nabo n'impaka badasibamo n'Abanyamerika. Ubushinwa n'Uburusiya noneho bakaba barateye indi ntambwe yo guhuriza hamwe ingabo zabo mu myitozo ishushanya icyo bageraho mu ntambara bafatanyamo baramutse bagize abandi bahangana nabo bikaba ngombwa ko barwana bari ku ruhande rumwe. Icyo ngicyo nacyo ngo ari ikimenyetso cyihariye ku rundi rwego rwo kwereka abandi ko ingabo zabo ziteguye gufatanya mu kurwana. Iba ari imyitozo koko, ariko burya nanone ngo baba bakomeje kandi bagambiriye no gutanga ubutumwa bwihariye ababuhabwa nabo baba bumvise neza ikigambiriwe. Ubwo bufatanye n'Ubushinwa haba muri ubwo buryo bwa gisirikare, ubufatanye bushingiye ku buhahirane no gufungurirana amasoko, nabwo bwatumye ibihano byinshi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abafatanyabikorwa babo mu Burayi ibyo bakangisha byose Uburusiya bubisuzugurira kure bakabihorera. Ku rundi ruhande ntabwo muri iyi myaka nanone ubufatanye n'Ubushinwa bwonyine buhagije ku Burusiya, kuko n'ubundi nubwo ibihano byakomeje gushyirwaho bwose, ariko kandi Uburayi nibwo bwari bukiri umukiriya w'imena w'ibicuruzwa byinshi by'Abarusiya. Ubudage kuri uyu wa kabiri ku gitutu gikomeye cyane cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Abanyaburayi bwemeye noneho guhagarika umuyoboro nk'ubwo wa gaze wiswe Nord Stream 2 ubuhuza n'Uburusiya. Ibindi bihano birimo n'ibyashyiriweho abantu ku giti cyabo mu butegetsi bw'Uburusiya benshi ahanini ubwo ngubwo hakaba harebwa ko bahagarikirwa ingendo mu Burayi n'imitungo yabo itagira ingano igafatirwa mu bihugu bitandukanye mu Burayi. Ibi byose ariko ku rundi ruhande bisa naho nubwo byumvikana nk'ibihambaye, ibihano byose bikomeza gushyirirwaho Abarusiya nabyo ngo Leta y'Uburusiya yarangije kubyigaho neza, babara inyungu zabivamo bafata umwanzuro. Dr. Vladislav Inozemtsev ni inzobere mpuzamahanga mu by'ubukungu n'ubuhahirane bw'ibihugu, asobanura ko na mbere cyane yo kugaba ibitero kuri Ukraine mu Burusiya, Perezida Vladimir Putin ngo yatangije ubukangurambaga bukomeye asaba n'abaherwe bose b'Abarusiya kugabanya cyane ingano y'imari ndetse n'ishoramari ryabo mu bindi bihugu cyane cyane by'Uburayi bibarizwa muri OTAN, ndetse no gushinganisha imitungo yabo n'ibikorwa byabo byose mu mahanga bikanyuzwa mu nzira zose zijyana n'amategeko y'aho bashoye imari. Ibikorwa byinshi biganisha mu nzira zinugwanugwamo ruswa cyane Abarusiya bakundaga kubarizwamo mu bindi bihugu, ibyo byose bavanyemo imari yabo bahagarika nk'ubwo bwo kugura amazu y'amabengeza mu Bufaransa no mu Bwongereza kimwe no mu bindi bihugu nk'uko bakundaga kubikora mbere. Amazu nayo bari bahafite barayagurishije. Benshi ni Abarusiya ubundi bahoranaga amato y'agatangaza akorerwamo ibirori bihambaye by'amanywa n'ijoro mu nyanja. Ibyo byose babivuyemo. Ubu ngubu abaherwe b'Abarusiya imari yabo mu bindi bihugu isigaye mu kuba bafite noneho nk'amaduka menshi cyane, imirongo yayo mu mijyi itandukanye mu Burayi. Abandi inyubako bafite ntabwo zikiri zo kwidagaduriramo n'ingoro zo guturamo gusa, ahubwo ni imiturirwa usanga ari ibiro, inganda zisanzwe ndetse na za resitora zikomeye. Ni ibikorwa bigoranye cyane kugira aho byahurizwa na ruswa, ubusahuzi n'ibindi byarenga ku mategeko y'ubucuruzi busanzwe. Byagorana cyane rero aho bigeze ubu ngubu kubifatira, kuko ngo nta n'inzira nyazo byacamo mu mategeko uretse wenda kubahambiriza gutyo ngo uri mutuvira ahangaha, nabo bagahita batega indege bakisubirira iwabo. Ibyo kandi nabyo mu bihugu byinshi mu Burayi ntabwo bashamadukira kubyishoramo, kuko ngo abo basanga banahombye cyane ari Abarusiya basanzwe, barimo ahubwo n'abanyapolitiki benshi bahunze Uburusiya nabo n'ubusanzwe batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Vladimir Putin. Ku rundi ruhande hari uburyo mpuzamahanga bw'ihererekanywa ry'amadolari muri za banki bwitwa SWIFT. Ubu nibwo busa n'ubwagoye cyane Abarusiya kubwigobotora, ariko nabwo ngo barangije gutangiza ikoranabuhanga ryabo bwite bashobora no kwifashisha, ahubwo ibingibi bya SWIFT nabyo bakabivamo. N'ubundi kandi mu bihano Abanyamerika nabo bashyize ku rutonde rw'ibyo bakangisha cyane Abarusiya no kuvana Uburusiya kuri system ya SWIFT nabyo birimo. SWIFT isanzwe ikoreshwa na banki hafi ya zose mu isi mu kohererezanya amadolari menshi cyane. Mu kwigobotora SWIFT, Abarusiya mu 2018 batangije nabo uburyo bw'ihererekanywa ry'amafaranga hagati ya za banki babwita SPFC, uburyo baje guhuza n'ubwa banki z'Abashinwa
nazo zatangije bakabwita CIPS, Système de Paiement International de la Chine. Ku rundi ruhande, nubwo ubu buryo bwombi bw'ihererekanya ry'amafaranga hagati ya za banki bwatangijwe n'Abarusiya ubundi bugatangizwa n'Abashinwa, butaragera ku kigero cyo guhangana na SWIFT barizwamo banki hafi ya zose mu isi, kagenzurwa n'Abanyamerika. Ariko nanone ku rundi ruhande, ubwo buryo bubiri bundi bwatangijwe n'Abarusiya bafatanyije n'Abashinwa, nabwo ngo ni uburyo Abarusiya bashobora guhita bitabaza cyane mu gihe Abanyamerika kuko bahita bavana banki zabo kuri SWIFT. Nubwo aka kanya bitabura gukubitira haryana cyane Abarusiya kuko ku masoko mpuzamahanga ubucuruzi bwa gaze, kimwe na petrole n'ibindi byinshi bukorwa mu madolari y'Abanyamerika gusa. Ibyo bikaba bitakorohera na gato Abarusiya mu minsi ya mbere kuko byasaba n'igihe kitari gito cyo gukoresha ubundi buryo butari SWIFT. Ariko byaba ikibazo gusa cy'igihe runaka, nabyo ngo bashyira bakabigeraho, nubwo babanza nyine birumvikana ko hatakariza ibitari bike.